Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Kay musuq kawsayta entende. Kunanpaq Dios rimashka shimita rizashun. Tayta Dioska kay pachapi kawsaqkunata yallita huyashpami paypaq shuklla churita kurka. Pipish payta kriyqa ama chingarichun. Ashtawanpish wiñi kawsayta charichunmi payta kurka. San Juan 3:16. Mana kankunallataqchu kishpirishka kangichi. Mana huyipaqta Tayta Dios kuyaqpi krishkallamantami kishpichishka kangichi. Chaymanta chayka Dios kushkallami. Pi ama hatun tukuchunmi ima allita rurashkallamantaka mana kishpichishka. Tayta Dios mari ñukanchiktaka Cristo Jesus manta mushukta rurashka. Payka ñukanchiktaka ñawpamantataqmi allikunata ruraqkuna kachun munashka. Chaymantami kunanka chayta paqtachichun musukyachishka. Efesios 2:8-10 kama. Chaymanta mayhampish Cristuwan kashpaka mushukmi tukun. Ñawpa imashina kashkaka ña chingarirkami. Kunanka tukuy mushukmi. 2 Corintios 5:17. Mañashpa Dioswan rimashun. Pagi Dios, yallitej ñukata huyashkamanta. Chaymi kanbaq churi Jesusta ñukapaq grande cruzpi wañuchun kacharkangi. Shuk mushuk warmita, shuk mushuk harita rurawaylla. Jesuspaq shutipi chashnakachun. Kallaripika shuk warmi, shuk hari, Jesucristopi krikpi ima tukushkata kutin yuyarishun. Shinallataj shuk mushukta rurashka tukukpi. Shuk huchamantami Cristo illak shuk runaka espiritualpika huchapi wañushka kan. Kikinlla imata rurashkaka mana kishpichi tukunchu. Ishki Jesuska shuk hucha illak kawsaytami kawsarka. Shinallataj shuk sacrificio shinami huchapaq wanachimanta kungapaq wañurka. Kimsa Jesusmi perdonta chinallataj wiñi kawsayta kun. Mashnalla paykunapaq huchalla ñanmanta karuyashpa mandaqpish kishpichikpish kachun chaskijkunaman. Chusku Diosmi churan hucha illak espirituta shuk mushuk krikpaq kawsaypi ayudangapaq, pushangapaq, yachachingapaq, alli yuyayta yachaytapish kungapaq. Chinallataj Dios imakunata rurachun mañashkata paqtachichun. Pichka Diospaq paqtaymi kanpaq kawsayka Cristo Jesusman riqchaq tukungakama musukyachina. Cristoshina yuyachunpish kawsachunpish. Paymi kanta rurashka. Allikunata rurashpa kay mundupi Cristo mingashkata paqtachinapi ayudaqkuna kachun. Tukuy kaykunataka kunanllataj manachari entendingi. Ama sustarichu. Mandak Diosmi maypi kashkatapish imata ministishkatapish alli yachan. Kikintapish yallika paymi munan paqtata sinchiyankakama wiñarichun. Kutinchaypaqka paypaq hucha illak espiritutami kay ñanpi kanta ayudachunka churashka. Apóstol Pablo chay punlla krikkunaman killkashpa nirka. Krikkunataj kashkata manaraq krikkuna kashkatapish kankunallataj alli yuyarichik. Imashina kashkataka kankunallataj alli yuyarichigari. 2 Corintios 13:5. Manaraq ashtawan karuman rishpa kayta rurachunmi yuyachin. Mandak Dios kikinpaq kawsaypi imata mana ruraqpika kay musukyayka mana paqtangachu. Kankunallataj alli yuyarichik. Diospaq hucha illak espiritu tamañay kashkatataj yachanapi ayudachun. Kunanka shuk Diospaq usushitaj, shuk Diospaq churitej kashkata yachaq chayankapaq. Alli yuyari, shinallataj mandak Dios imata nishkata paqtachi. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna. Ashtawan yachangapajka. Correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay. Pagillata uyashkamanta.